Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian Zothanpui. Tuntha November ni Saria State Assembly in Thanpuya vote late chiar tu tura buat sai na kalpui mek ani. Mizoram akong pui sial na thok tu NHIDCL chuan kumni chunga Mizorama in kalpo na kong chatak siam zo man nge an tum thu MLA Dr. El Thangmoya anshil. India le Australia te chuan Japan le USA te ne na rampali te tho ho na quad chu anram le khovel pum huap ta na changkai thei tur ti chakan tum thu an chwa. Tuntha November ni Saria State Assembly in Thanpuya vote late chiar tu tura rat counting supervisor te le counting assistant te Nimin Khan Kolasip INPR conference hall a training voi khana buat sai ani. He training hi Kolasip District Election Officer Pujon LT Sang Achuan Hongin vote chiar chu in khan kalpuina a morbok na le in khan hlotlin na lan chhuana ani angin apoimo hle ti asoya District Election Office chuan vote chiar tura in puachana ngor takin akalpui mek ti soin Government Kolasip College a vote chiar na chu counting hall pathum rahman mek ani thu asoi counting official tana rat te chu anmo phurna te thataka hlan chuak tura cha in du sakna ahlan ani he huna hian state level master trainer pulalrem rat asailo subdivisional officer civil vaireng te chuan in khan vote chiar dan kalphung le vote chiar na a sha tur poimo sang azirtira EVM a vote la chiar dan le form da kha dan ataka en chin ni in zona le chana hun man ani bok he hun hi Kolasip district chunga assembly bial pathum tuirial Kolasip le serlui bial returning officer te election officer le assistant returning officer te poinan man pui ani Rahman dan chuan assembly in Thanpui sang ni somni pathuma Kolasip district chunga assembly bial pathuma vote la te hi December ni thum sang ni somni pathum pathian ni jing daria ta changin government Kolasip college accounting hall pathuma chiar ani dona bial tin tan counting hall shan cheu Rahman ni in counting hall tina hian in EVM ma vote la te chiar na tur do kan som cheu ba ka postal ballot vote la te chiar na tur do kan pakhat cheu a om dona polling station shanga vote la te chu polling station number in do dan zelin ata tola chiar tur Rahman ani Nimin Khan Mamid District Election Officer Mamid Borsab ni bok PVL Remliana chuan Mamita thuthar thedar tu tele DIPRO te Mizoram MLA in Thanpuya Mamid District a vote la te chiar dan tur chungchanga akomna a asoya Mamid District chunga MLA bial pathuma vote la te chu bial tinte vote chiar na muntur arwata ashan chewin December ni thum zingdaria ta changin poster ballot vote chiar chan ani anga anu zingdaria le chan ve changin EVM vote la te chiar chunzom ani ang ati Mamid District Election Officer PVL Remliana chuan Mamid District achanga MLA bial pathum Hatsek dampa le Mamid bial vote la te chu Mamid DC complex chung mun shan chewa chiar turni in Hatsek bial vote la te chu Mamid DRDO conference hall a postal ballot vote la chiar nan dokan pakhat le EVM a vote la te dokan pariata chiar ani anga dampa bial vote la te chu DC office DMNR sela postal ballot vote la chiar nan dokan pakhat le EVM vote la te po dokan pariata chiar ani anga Mamid bial vote la te chu Mamid DC conference hall la postal ballot vote la dokan pahnia le EVM vote la te chu dokan pakwa chiar ani tur thu soin vote hi jing daria ta postal ballot vote te chiar chan ani anga hemin nu dakar chan ve daria le chan ve changin EVM vote la te chu chiar chun zom hal ani tur thu asoi PVL Remliana chuan EVM vote la te hi round nga a chiar tura Rahman ani thu le round tin a vote chiar zo te chu media center a changin mi pui te sha thei tura puan chwa zel ani tur thu asoi bok Mamid District Election Officer Pulal Sang Lura le Mamid SDO Sadar P Caroline LB Khyang te tenan choi om ani Serchi DC pu David Lal Thantuanga Competent Authority for Land Acquisition CALA chuan Mualpui Chingchi VC area Vengnun Chingchi VC area Chiatlang North and South VC area te Nimin Khan atloa National Highway 54 Kongchei Chatmeka NHDICL te malagda na enfia compensation dong to zinga inle lo la chiat lawan omem ti le an chia lo chante amuna tlo in na endik ani
NH54 kongpui lai meka hian Serchhip district huam chunga sarkarin ramalak felto compensation dong to zinga za zela somkwa pathum chuan an inte an chiat felto a mairo chu chan sang awangin compensation la to zinga mani in la chiat ve lote an omti shat ania kumsang ni som pariat le sang ni som pakwa khan DC chuan 3D notification ti chuakin compensation dong tur te hi chiang takin alo tar lang to china hengmi te hian compensation an run fel to awangin an ram te hi sarkarin danangin neituni na anei fel to a tlong dakat na tho chun zom ani theinan hun tiam chungin mani in chat fel vek to tura be se anni zangna domna la to zinga in chat lawan la oma wangin kumin sang ni somhi pathum July le August thla khan magistrate ten an in nge ya kalchilin an in de chat tura thupek eviction notice po pek an lawni to bok ani eviction notice dong tu te hian thupek zom lawa an inte an lo chat lawa ni chuan sarkar chuan dan anga ma la in IPC section 188 tlo chana thubai siam sak ani dona hetiang thil hi athlen lo na turin compensation dong to eviction notice dong to zinga mani in le lo chat lo an anom chuan DC chuan chat vek turin mi puite acha non le a voin hian chingchhip le chhiatlang khochunga muninge moza tatlo a khodang te po DC hian hun rem chang masabera atlo chunjom dona sarkarin dan ne thupek lekko a thuboi siam sekher an ngai lo na turin aran lama an inte lo chat fel turin Serchhip DC CAL ni bok chuan mi puite angen ani chingchhip le chhiatlang National Highway Monitoring Committee member te chuan DC hi choyomin kongpui lai me ka har satna omte khotlang mi pui lamma mo te district ho tu te hne na athlena DC chuan an thuthlen te thataka lodong sungin danina phalchin angzela malak pui atum thu asoi Mizoram kongpui sial na thok tu National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL chuan kumhni chhungin Mizorama inkalpo na kong thatak siam zo man nge an tum thu MLA Dr. L Thangmoya anshil Dr. Thangmoya hian nimin khan New Delhi NHIDCL headquarters office atloa MLA hi general manager pu M Khalid chuan lodong songin MLA hian abial ka inhoya NHIDCL malak na te soipui na zot fiabok Dr. Thangmoy chuan abial chung mingbung bul tuivai luya changa defense road siam thar tur chungchang zot fia ngalin tuivai kama top lava tuivai leido ngal turin angena NHIDCL ho tu te chuan he defense road hileng teng bial tuivai changin in chanin Myanmar ramri shoot phei zelin zorin puya atop don ti anlo shila Project minga Indo-Myanmar Border Road IMBR an wa thule kilometers sari somria ta thui tur ani thute kumsang ne somni pali March thla a detailed project report DPR an pe man tur MLA hi an lo shilbok ani Dr. Thangmoy chuan November sang ni somni pakhata Chief Minister Puzoram Thangan hlia puya changa kolkul pui lote kaltlanga serchi bula lungle kongpo tur National Highway Thar Central Sarkara rodna alo thlen to chu kongpoi mo tak tur ani thu shilin sarkar policy anga KMMTP kongle Myanmar ra sitwe longcholna manchangkai ani thein huna chuan Mizoram mar chak mai ba ka Manipur state ta na highway poi mo ber tur ani thu shilin tuna highway omsa aya kilometer samruk chuanga atoi jok dan tur mapa changin an entlang hala he hi arang thei angberati hlotlin ni turin angen hal bok NHIDCL General Manager chuan thei top chua lo bo zui ngal turin thu alo shil ani Human Resources Development Board Vice President ni bok Dr. L Thangmoya le Rajya Sabha MP Puke Vanal Venate hian Union Secretary of Donor Puchansel Kumar chu Office Chamber New Delhi a komin Mizoram mamochen khatan thlena Mizoram MP le MLA te chuan Central Sarkarin sum sanction order ati chwa to si ataka poisa pek kanlani lo si dan Aizawl bypass road PM Divine Scheme harsana to tele tui changral kongpui chen khat lai na tur NESID scheme harsana chen khatte baka lengteng bial chung thilpoi mo chen khatte anthena Donor Secretary Puchansel Kumar chuan arang thei angbera bozui sak atum thu ashil ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani
Power and Electricity Department Nuaya State Designated Agency for Energy Conservation Bul Tumakol Petaren Semin Zirtir na lunglayan ni Chunimin Khan Khar ani Synod Mission Center Conference Hall lunglei Kolpetaren Semin Zirtir na hun hian kumin kumtira din lunglei district ka School Than Bik Somnia Energy Club te chu akhar na le loman sem na hun an mang ani he hun hi puwan sang na project coordinator P ani department chuan kai shwain Energy Club ti cha school som Energy Club member ti cha mi som pathum le essay writing competition ti cha mi som pathum te ne na loman paisa file citation hlan an nia he hun hi pu a romboya chief electoral Inspector pulal nga isa ka EE le pu David Chakma EE PNE Department ten manpuin Kolpetharen semdan te hi mipui le ramina hlok pui dan te ansoi India le Australia te chuan Japan le USA te ne na rampali te tho hona chu ram le khovel pum hua pa Changkai thei turin ti chakan tum thu an chwa to channia New Delhi second India Australia 2+2 ministerial dialogue nei zo nuwa rampani te chuan thu chwa siamin ram rail boldan ral laka inven le mason na tho manga chataka tho chun zomzel an tum thu an soi rampani te hian firfyak te chu achi sang sang le alandan zonga an dem thu an soi boka firfyak te ram le ram inkara an che dan te pon dem thu an soya tho hona chatak neya mal turin anin rembok Chanchinthar chiar ti to ma in Chanchinthang pui Tunthla November ni Saria State Assembly in Khanpuya vote tla te chiar tu tura in buat sai na kalpui mek ani Mizoram kong pui sial na thoktu NHIDCL chuan kumni chunga Mizorama in kalpona kong chatak siam zo man ngei an tum thu MLA Dr El Thangmoya anshil India le Australia te chuan Japan le USA te ne na rampali te tho hona kwa chu an ram le khovel pum huap ta na changkai thei turin ti chak an tum thu an chwa chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani